clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan no thleng le ta a caution rong bol na sang chan chin ilo clear hawang u ti bi chung chang in zir tir na nei ani September ni som panga tho chan nei khan Synod office a thok tu te pualin ti bi nat na chung chang in zir tir na buat sei ni a hemi huna hian state tb sela thok tu ten hun an manga Synod office a thok tu te le OM member te an telani program hi Reverend RC dal ngak liana Synod moderator in kai Hruaina Dr. Zo Chuan ome state TB officer in TB nat na chungchang sha tur poi mo sang TB nat na le ani phungte in kai chon dan te TB la ka inven dan in encol dan te PowerPoint mangina shilfia TB chungchang in zirtir na le ko shan shwai tu ten ma an lak pui thei na tur te asoi tel bok heteng program hi state TB cell chon ko shan sang general headquarters a shwai tu te zinga kalpui zel turin ro man na an siamani lunglei Synod house sak that na tu lungphum phumani September ni som pasari ni lai ni khan lunglei Synod house sak that na tu lungphum chu Reverend RC dal ngak liana Synod moderator in a phuma hemi huna hian Synod try tu tele chimbel committee te an telani lunglei Synod house kum sanga zakwa som kwa sak to ni a building a hluin a him tok to lo ni a shada ni a chimbel committee chuan Synod trust committee a sak that dil na a thlena ma lak chho ani ta ani building sak that tur hi mizopa chiara chong ruk tur ani a zombel le thei tur ro manani first floor a hian Synod office oma anga ground floor a parking area storeroom le canteen omanga basement a driver le chokidar quarters le storeroom omanga second floor a hian administrative quarters guest room pani le storeroom pani da ani ang third floor a mi pale mei chia tan dormitory le guest room pani omanga fourth floor a hian conference room le storeroom te a omang 8 passenger lift pakhat da tura ro man ani bok Synod house lunglei sak thatnan hian cheng vaibel che som pasari noi som kwa pariat sing ruk sang ruk ro manania plan and estimate hi XC land design studio ramplun not aizol te siam tirania building satur hian upa arlal nun thara lunglei chan mari thanani asak na hi November ni thuma chanin thlasomli pani chunga sakzo tur ani ang bial shanga senior department in khompui man ani vo in pathiani hi Mizo Sunday School Union noya senior department in khompui ni ani a Presbyterian Caution noya bial shanga in khompui hi manani ang bial chen khata chuan in rin zana changa nei chan anombok bial Sunday School committee kutani awangin bial shang te kalpui da ne ro adang shet hloma bial chen khata in ti sia ka kalpui ni line chen khata chuan speaker te soma in to khom anga mangin caution tin ten item anneya speaker nei lem lova in to khom anga mangpo anombok thin kumsang ka zakwa somli pasari Sunday School committee chuan nula le tlangwal Sunday School Paul zirlai shan nei rot na kha alading zela zoin langai to se ti ani ti na rela kumsang ka zakwa somnga palia senior department hidin anita ani worship September ni som pasari le ni som pariat chung khan tangpai provisional Synod conductors training nei puin page in moya senior music instructor akal thok tu thar la kani Synod service board chuan Synod noi thok tur hetiang hian ala thara hengan na te hi October ni khat sang somni panga tangin an zomang Synod hospital a pharmacy assistant turin larin kima mission veng PC Girls School a chokidar turin sealer shil zela hualngom hun Synod Higher Secondary School a physics lecturer turin H1 shwai mun pui ani hi sarkarin approve noa ana zomang Synod relief fund pe kani tun nai har sat na sang tok te hne na hetiang hi Synod relief fund pe kani selam khwadam lomi pani hne na chen sing khat ve ve then tlang khwadam lomi pani hne na chen sing khat ve ve vapar khwadam van doina tok chung ko pani hne na chen sing khat ve ve dur tlang dam lomi pani hne na chen sing khat ve ve dur tlang veng hlola dam lomi pani hne na chen sing khat ve ve lungdai khwadam lomi pani hne na chen sing khat ve ve thingsai khwa in chia chung ko pakhat hne na chen sing khat sang riat champhai kana na dam lomi pakhat hne na chen sing khat chingchi veng hlona khosa kharsa chung ko pakhat hne na chen sing khat si hmui dam lomi pakhat hne na chen sing khat h bol pui dam lomi pakhat hne na chen sing khat not khodung se dam lomi pakhat hne na chen sing khat tlang nuam we se dam lomi pakhat hne na chen sing khat
tlang nuam veng thlanga kho sakhar sa chung ko pakhat hne na cheng sing khat kwal moi khwadam lo mi pakhat hne na cheng sing khat le chongklai khwadam lo mi pakhat hne na cheng sing khat pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary program longai thak chun zamang Reverend RC lo ngak le na moderator September ni somni atang ni somni pakhat chung hian cher hlun bia la hun manga ni somni pathum MSSU committee le Synod partnership committee chuanga ni somni pasari le ni somni pariat chungin na lan bia la hun mangang Reverend VL Waishan le senior executive secretary September ni somni pathuma Synod partnership committee ahuna manganga ni somni paruka US Consul General Kolkata ne komna anneyanga ni somni pariata ramnun vengthar koshana ahuna mangang Reverend Dr. Kela Lomzwala executive secretary September ni somni pahnia Women Center Managing Committee achuanga ni somni pathuma MSSU committee achuanga ni somni paruka Central Kosha Mese committee achuanga ni somni pasari literature seminar nei turin Falcon Marveng Koshana kalanga ni somni pariata Mabog West Koshana huna mangang Reverend Dr. Rosiam Nena Tochong executive secretary September ni somni pakhat zan hian thuang puiveng lai koshana huna manganga ni somni paruka campus ministry committee achuang September ni somni pali le ni somni panga chunga Synod executive committee moderator le executive secretary te antelang khati zong kha tunjumata na weekly round upun kan mante te chuni e